Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Hello, nomuntu of course hi ta khela la Gagash mno hi nga ta hi khe linka na Karishma, and then from there hi ta khi hetela hi kokwani Fonyonyo kokwani Chauke vele vele yeah, na timhaka ta Diamond Walk and stuff like that. Yeah, so it 15th June vele vele kuna a live le Gagash vele vele anga fika yi endla, so lexi nga ta xi endla hi ta hi khe hi pfula swo tala, hi ta hi khe hi reference stuff like that, hi khe hi ya mahlweni hi ndlela yaleyo. Yeah, so a ku ri na event vele vele Amariveni Bar Lounge tanihileswi mi swi tiva ku yi rhaniwa hi Gagash, laha vele vele a fika a invite na Karishma hi ti 14th June as you can see kwala ka poster ku rani. So Gagash timhaka hi tingani manjeni? You know this thing that says mastering. But I'm telling the bus challenge one of the issue stuff regarding Karishma and the team. Not necessarily go angar kutin, but the time that was somewhere around past 2. He passed 2 year agreement. She was supposed to perform at Maribi. He afana perform at 9. Then he changed. I know since they're not a good relationship and you're also 9 p.m. Very well, okay. So mina one book ang Gauteng na kunwana manager ay hello abla so sakuro okay mhleketa ku ize ya hetela kwalana data hetela Mariveni hi 1 o'clock. Okay, I agree to okay. 1 o'clock ovla ya ya la ka loko se hi tlula date very well ya ka 15 1 o'clock am nampundzu. Yeah, so one ya high ku va nga se pfariwa. Okay. Try to communicate and I'll be busy. When you can communicate na manager, fine. Fine. Jigi se batimeti phone. Ngana ka social media la we look performing. I perform ko any hour lot. We look perform. Ntanka rest past 2. Meaning to go drive kusuka Ashawela. Uyafika Mariveni, that can cost somewhere around 1 hour 50 minutes. So shubila ko afana afika i4 manu seba katosha ramba ka kufambeteli no. I just send them a message no I cut in ndlela le meta boyka ku wisa so mtsengo ya mina ibani ignore vele until namuntu ansendela message mu enga un'wana wole Clementine, I don't like what you did to list. Yeah, before you continue ya kwala vele vele Holobye Resort khale ka resort ya yena Gagash vele vele na yena I hosta an event vele vele la na wona vele vele as you can see ava invite Karishma bana mhaka leyo so ni vona ka swimeka yena since dawu leti close ya kwala Mariveni lawa na le inanini Amariveni Bar Lounge na le inani Holobye tindhawu leti nga close and stuff like that. I think timhaka swo vele vele ava invite on this side. Yeah, Gagash vele vele a nga ri ku hembeka vulavula swilo swo hemba hi loyi Karishma ka performa le Holobye as you can see hi loyi. As you can see, hello. Ya early and stuff like wanga huma kasi kuma bacini na ku huma yena u Karishma kasi wanga huma ku ya hello as you can see. Yeah, okay, akuto Gagash, all right. Truly speaking, you should have communicated then bakota kujirwa vanhu ku ri munhu loyi I ya fika ndhawu leyi ntlawa so cause una vulavula timhaka ta ku ri one of the cars 1 2 3 1 2 3 Okay. Venda va loko va suka Venda va ta Giyani kuna movha yin'we a vo feyivula tshika movha leyi yake famba kumbe va hi fonela hi va ha ri la breakdown i ta khandziya kwala henhla ka breakdown a ta ku phefumini cause you can't then you don't communicate. The next thing, look, you want to justify. It doesn't work like that. You go for MCI, na iko takwa update abantu Karishma iya fika nkari waso. But look, say ngome mi ela mtima the phone then also talk phone kundla kai. Cause I'm not happy. You're killing my business. Truly speaking, you're killing my business. But so how are we going to bring people into confidence? Okay, so mundu itata this time around or and getting one aguima itele mali so ngenze Karishma Barman Clementine daringly look we watching. I know she's watching it
Lamentan Rabrok, please. Please, I got Chakala, the Lema, the Karishma, I didn't try to. So, what try to the on a valley, who is a machine, Jirinja. If it happens on discover about going further, not so be it. Because now it's a problem. No, okay, how am I going to explain to the people? Or this thing happened like this? It's killing the business, man. No event, you see. But while I've paid, otherwise I would have opted for other artists. It's wrong. The way you did things is wrong. Hi look Tolan Gagash a kona ni vona eza anga ku hlamuseleni loko rimpela entiyiso ku va time tifoni swi rhongo sweswo mhaka yo tima tifoni yi va yi rhongo swinene ku vhevhela yi fiki loko munhu a kha a famba na ti-events fika va kha update and stuff like that swi va swi ri kahle sweswo hikuva vanhu a va lolohi ku va yima vhevhela a eventini loko va kha va byeri ku munhu i ta fika artist a fika hi nkarhi muhambi ko ku ri 4 as long va byerini vanhu mina ni voni ku vanhu va nga va na that issue ngopfu a byaleni hi le byaleni mos vanhu va tidakwerini as long va na update ya straight ya so I do agree with Gagash swi tshove vanhu vhele timbilu ku na la vhele va expecting ku ta Karishma le mariveni balonge ivi tlha a fika ngati ka event le a yi rhangeliwa hi Gagash municipality munhu onda swa proper swi fika swi hlamarisanyana ku Gagash ku ni teke yini yona mhaka leyi swo ndina ku a lo hemba so kwani tin'wana ti-events ha swona ku hembiwa ku artist yo karhi yi tata ivi yi tlhe yi ngati yi vekiwe ka poster swa humelela ka tin'wana ti-events mi kuma ku mali ya yi nga fambisiwangi kahle and stuff like that so Gagash i ri hakerini so i ri lava mali ya yena back vhevhe la here it's up to him na mandleli ya yena vhevhe loko a lava mali back u na hi possibility yo va nga ha tirhisani so it's up to him as an event organizer I think ka sweswo ya a swi tivaka ku endla yini yeah so yeah swi ye mina very personal a ni nga ta lava mali back a fika a ta vuye rin'wana siku a ta perform hi ku twisisa ka mina vhevhe a ni hi nge vi na perspective to fana. Why didn't you communicate? My problem is communication. Why didn't you say, okay, we'll start where? Then we're going to arrive around this time. Because 1 o'clock it was already late. Yeah. So, 2:02. You look performing. The performer queen, our Lord. Okay, the hell distance is going to go performing. Karulanga ta suka la ata adzanini yo. Hala kuna mutimbuti ti donki swilo swi hinkwaswo tihomu a nge a kunene phe. So I realized no, it's wrong. It's wrong. Truly speaking, no one will celebrate, but that's stupidity on the highest level. I mean, like, you cannot say 1, 2, 3. You just wanna go. We paid. I've got proof. If I'm shitting, then I'm shitting. Bad creation. Yeah, I go in Sengo. Let's talk about shit. I'm Sengo. I will. Man, what I go? Gagashi Taranzala Beni. That man anga miss gig. Natlamu Gagash anga kahle. Men ni kahle. Mtatlamu anga kahle. When you send manzam tsanga me kwa. Natlamu Gagash anga kahle. Ni kahle. Cause look, when it comes to man, we refund the money. Stika kudlana. Stiva that is total like shkot ku refund the money. Very few they do those things. Futa wonu kwanza man hlangana naye. Wa ku refunda. Vantsongo. So if that's the case Gagash ku point ya mina leyi khani vula leswi yo imeka ku sense ku va nga zama ku va negotiate ku a vuya siku rin'wana Karishma swandla maybe a yi tirhisini mali ya le we don't know ku va kha andlisa ku yini va nga negotiate that way I guess a tlha a vuya since a hakeriwini in full ku a nga ba switori ku visa mali swa tikanyana tanihileswi Gagash a nga ku swi vulini I do agree with him yeah hi leswo yeah emndeni vhele hoyi ku hi tlhela ka kokwani Chauke yeah hi ta vhele khe hi tsutsuma hi le Diamond tanihileswi swi tiva ku vhele ku ri na event yeah nakona vhele hi ti 14 ta June no hlamala na comment na yin'we a yi nghenanga la ka Master T la ni byele ku Master T hi update te le Diamond Walk a na yin'we comment a yi nghenanga a ni ri busy hi swin'wana no vhela ni swi vona ku swo ku swi fambi kahle why na comment na yin'we nga nghenanga Master T ni swo kahle swi fiki swi tshama swi ri bad ku mi nga tala ta updates ne ngo mi tsala ku ti-comments generally ku ndle ku mi ni hlamarile mina ku Master T wa ku nga nghenanga na comment na yin'we yi ku hi update te le Diamond Walk a se ta hi khe nghena ko le Diamond Walk vhele yi twa ku timhaka yi tingani so yeah as you remember kokwani Chauke vhele yi yingisela timhaka
timhaka to ku ngheniwa as a free entrance vanhu va general, and then swa ti-VIP na ti-VVIP hi swona a swi lava mali. So a hi voni Master T if swi nga tirhana na considering ku na line up as you can see kwalani a yi ri strong, a yi na vanhu lava nga kota ku draw the crowds and stuff like that. Yeah, so hi ta hi sungula hi VVIP section hi le henhla leyi vona ku kona a ku ri xinjhani and stuff like that ku hi video leyi. Unfortunately we have limited videos, but yeah, we shall see. Yeah, as you can see a ku ri xiso a henhla, vanhu a va humini hi xitalo la henhla la sweswo ni kuma ku VVIP masofa lama ku na vanhu hinkwako. Masofa a na vanhu ngu hava yi kombeni support ka VVIP and overall i ndhawu ya vanhu va mali se va kha va xava byala hi ku vula ku hayi a yi ri filled le henhla le. Yeah, without the further waste of time, ta veta yela ni swi considera as a peak crowd ku hi ti-videos ta kokwani Chauke ni xokoxoko hi kola a ku ri a peak crowd around vo ma 1 la hi vona ku crowd a yi ri xinjhani and stuff like that. Do dya onha maponya ne dya cina man. Yeah. Just yeah, yeni ka peak crowd hi kota ku hi vona ku a yi ri xinjhani and stuff like that. Swi important ku hi video leyi. Yeah, so loko hi languta from this side a swona ku hayi crowd a yi yime xinjhani. Okay, hi kha hi famba hi na lava bit by bit hi kha hi jika, as you can see hi famba kahle a hi jahangi. Okay, as you can see. Okay. Okay. All right. Okay. Okay. So okay, check out swona ku ve na improvement this time around, a nga ri bad compared vhele kha ku ngheniwa hi mali hi 30 rand liya. So loko ri free-la vanhu swo tikomba ku va kotile ku va va fika va nghena, as you can see kwalani. So a ni ku vula ku as Master T it was not bad, as you can see kwalani swo tikomba ku a va humini. Yeah, as you can see kwalani. So yeah, this time around ni nga congratulations to him. As you can see maswona le a kota ku va hi vona a glimpse le ndzeni le maswo le ka VIP a swona ku na vanhu le ndzeni. So yeah, I can see ku ri in terms of crowd mina ni nga swi vula ku it was a success in overall. Loko ni kha ni langutisa laha it was a success in overall. Hopefully vanhu va xavi na byala vhele ni vona ku laha ku na vanhu va enough la loko ri mpela va xavi na byala it was good ku vona ka mina. As you can see kona le henhla ma swo le ka henhla ka VVIP le na kona le the way people yeah mina ni vona ku swi fambe kahle, ni vona ku swi fambe kahle. So since sweswi kokwani fonyonyo yi le ku yingiseleni for now, all I can say ku ri a yi contribute sweswi mara yi kha yi tisa vanhu lava nga ta phula ti-crowds ti-artist ta koho. A vo tsakisi ku teka munhu un'wana na un'wana leyi nga ta phula crowd. Swi va kona magazi ya va xigaza xa ma 2K na vona like sweswo swi bohi ku invite ti-artist ta 100 then just few artists leti ti nga na impact yo ti nga phula ti-crowds. Sweswo vanhu va ta ya va nghena free va xa byala vo tala ni sure ku va nga kota ku va va xa byala byo hundza 30 rand in general hi ku twisisa ka mina. Mavona mhaka so yeah, mina congratulations to him kokwani Chauke ni vona ku this time around ku ve na improvement yo karhi in terms of crowd. So swi kahle that way because leswi business ri kurisaka swona vanhu va fika va tolela ku ya la na mhaka leyiwa. So hi leswo loko ri amukeza swi ska banda kombela mi tlika. We can't